Slovenija se usmerja v nizkoogljično družbo, kar so dokazali tudi primeri današnje konference, primeri dobre prakse. Vendar na tem področju v bistvu vidimo precejšnje ovire, predvsem v smislu zakonodaje, ki je v bistvu na marsikaterem področju strožja, kot je zakonodaja drugih držav članic Evropske unije, in hkrati tudi ugotavljamo, da druge države svojo industrijo na nek način ščitijo. Tega v slovenskem primeru ne moremo reči. We produced 2 reports and we spoke to businesses across Europe, and they were very optimistic about the opportunities for jobs and for growth, particularly at a time when economies across Europe are in crisis, are struggling, that renewable energy, that other types of green growth can provide real opportunities for countries to emerge from the recession and to move on to stability. In terms of the challenges for businesses in particular, there are concerns about the costs associated with going green. So this is known as carbon leakage, where companies face tough climate regulation and high costs, and so they move their production overseas. But what we have been saying in the report is that there is a lot that government can do to support businesses to go green, whether through subsidies, whether through just sector-specific strategies, and that can really try and create a situation where we have industries who are struggling to go green and those who see the opportunities moving together as one. The UK is very committed to reforming its climate change and energy policies. We are committed to making a reduction of 80% of our greenhouse gases compared with 1990 levels. And to do that, we're going to have to make some very big changes to the way that our energy market works, and also get lots more investment from the private sector in decarbonising our energy. And the main ways that we are trying to do that is with very long-term, stable frameworks that allow businesses to plan and invest their money, knowing what the outcome will be and what returns they will get from that. So in particular, we have some policies to reform our electricity market, which is called electricity market reform. That will provide a long-term price for electricity generation. We're looking at how to implement the Green Investment Bank, which helps companies manage the risk of investing either in new power generation or in commercial energy efficiency measures. And also we're looking at introducing the Green Deal in January 2013, and that will help consumers to pay the upfront costs of making their homes more energy efficient, and that those costs will be taken off their energy bills, so that they don't feel the costs up front, but they can pay back over a longer time frame. So all of these measures, we hope, are going to help businesses invest more in the UK and making our economy more energy efficient and low carbon. Kar se tiče usmeritev, so usmeritve jasne že seveda z naslova sprejetja podnebno-energetskega paketa. Zdaj, kar se seveda industrije tiče, mogoče pomembna novost to, da bo predvidoma danes ministrstvo objavilo na spletni strani za javno obravnavo novo uredbo o CO2 dajatvi. Tukaj bomo prišli industriji naproti, zlasti kar se tiče zmanjšanja administrativnih ovir, administrativnega bremena, ki ga imajo. Uvedli bomo tudi nekaj olajšav za vse tiste, ki bodo izključeni iz trgovanja, in zlasti pa tudi za tiste naprave, seveda, ki so tako majhne, da seveda niso več sploh predmet trgovanja, kjer jih bomo seveda oprostili plačevanja CO2 dajatve skladno z pravili, ki veljajo seveda za državne pomoči. Ne glede na seveda vse te oprostitve bo pa seveda okoljska integriteta, bom rekel, celotnega inštrumenta ostala nespremenjena, to pomeni spremljanje emisij, to pomeni monitoring emisij, preverjanje. Seveda, kar se verifikacije tiče, bo zadeva nekoliko olajšana, ker bo seveda delo do neke mere prevzelo ministrstvo in pa seveda carinski urad. Je pa seveda ideja, da bi seveda te spremembe prišle v veljavo za 1. 1. 2013. Dejstvo je, da dokler
sebe ne poznaš, dokler ne izvedeš nekega energetskega pregleda, dokler ne veš, kakšna je tvoja raba energije, je težko karkoli narediti na energetski učinkovitosti. Zato je treba lepo po vrsti narediti energetski pregled, videti, kje si dober, kje si bi lahko izboljšal, te ukrepe uvesti in potem neke cilje si postaviti, katere spremljaš. To je ciljno spremljanje rabe energije in ob vsakem odstopanju odreagiraš, tako da se približaš temu cilju. Kje vidimo zdaj neke prednosti? Nekako standard 50001, ISO 50001, ki je išel v letu 2011, nas je dejansko spodbudil nekako, da smo se certificirali tudi po temu standardu, ker to je nekako skup nekih dobrih praks, ki nas nekako zavezujejo k temu, da izvajamo te ciklične preglede, da nekako ne zaspimo na temu. Po drugi strani pa tudi ogromno vlagamo v posodobitev in standard nam tudi nekako predpisuje, da moramo pri nabavi novih naprav upoštevati tudi ta strošek v življenjski dobi, tudi skozi strošek energije. Tako da ne more priti do tega, da ne bi se izboljševali tudi na energetskem področju.